tafadhali nisikilize kidogo. Nipe nafasi, dakika moja tu unisikilize. Yesu alipokuwa akikufa pale msalabani, hapo kulikuwa na wamama. Na wamama waliona yale Yesu anapitia, wakapatwa na ushungu na wakalia sana. Lakini Yesu mwenyewe alipowaangalia akawasikia huzuni juu yao, kwa sababu alikuwa anajua yale watapitia pamoja na watoto wao. Unajua, mtoto akiguswa, mama ameguswa. Yesu aliwaambia nini? Wamama, washeni kunililia mimi. Endeni nyumbani, mwende mkajililie ninyi na mulilie watoto wenu. Yesu alisema hivyo kwa nini? Alikuwa Mungu na alikuwa anajua yale watoto watapitia. Na ndivyo alisema, twende tukalie na tulilie watoto wetu. Hiyo ilikuwa command ya Yesu kwa wamama. Kama vile tunajua president wetu siku ya leo akisema jambo fulani ifanywe, inafanywa immediately. Na sisi wamama ni vizuri tutii vile Yesu alisema, twende tukajililie na tukalilie watoto wetu. Siku hizi tunaona yale watoto wanapitia. Wanapopitia maushungu mingi, wale wako shuleni, wale tuko na wao nyumbani, wale wako kazini, watoto wanapitia maushungu. Mengine ni magonjwa, wengine hawana kazi, wengine ni maushungu mbalimbali, wengine hata wanauawa hata na wazazi wao. Lakini Yesu alisema tulilie na tulilie watoto wetu. Sijui wewe kama mama, tangu asubuhi mpaka saa hii ama wiki hii yote imeisha, umepata nafasi yako na kuingia kwa nyumba yako na kulilia watoto wote na kujililia wewe mwenyewe. Unajua Yesu alikuwa amejuaje? Tukifanya hivyo ataendelea na kujibu maombi yetu. Ataendelea na kujibu maombi yetu, kwa sababu akisema tujililie na tulilie watoto wetu, alikuwa anajua tukifanya hivyo atatujibu. Ni asante sana kwa sababu najua unanisikiliza na utaamua kuanzia leo, wewe ukiwa mahali kote utakuwa ukiomba na ukililia Mungu juu ya watoto wetu. Waacha kupitia yale wanapitia, ili hata kesho yao, hata destiny yao itakuwa bright na tutafurahia sisi sote. Bwana akubariki ukiendelea na kupanga, na wale wanaendelea kuomba na kulilia Mungu juu yao na watoto, Bwana mbariki sana. Mungu aendelee kumwatendea mema na tuendelee na kuimprove, ili tuendelee na kuona watoto wetu wakiwa na furaha mahali kote wako, katika jina la Yesu.